keskil belem bol kalıpı da 15 yılı garanan. İş sürekten oğullar bebek taharılar bıtıgar sorutuğunu tabıt. Manna veteranlarga, çorancı, kolokolçı, keskil yuna severi veteranlarga, onna kim bağat tütünen internat şkolaga, elbaq oğlaq yıllarga, soğutok ağalaq, soğutok iyelaq, jek erkenge biligi patpiska robot. Min bollağına bu biligin tuttarabın Svetlana Valentinovna Tarasyenka, oğu suruyatçıta, oğu bırağa, iş süreğitten tatlı uğun bayağa, nürguğun oğu sadıgar, 9 ustuka çorancığı suruytarda. Onna benim iş süreğitten çorancıkka, onna kolokolçıkka, elbaq oğulaq ılga, bir doydulaqtar var, aymaqtar var, сысалякиннарга, ого сурунарларыгар сурутуну беляхтилин. Сегодня у нас радостный день. В связи с юбилеем газеты «Кескиль» мы начали благотворительную подписку, запустили акцию. И сегодня я с большим трепетом, благодарностью, любовью дарю подписку первому редактору газеты «Будь готов». И затем «Юность Севера», которая сейчас уже выходит в новом формате, Третьяковой Екатерине Анатольевне. Большое спасибо. Биһиги бүгүн кескил хагыппытыгар күндү бетереннер битигер ис сүрөктен диен сурдуу акциясын аттыгыт. Манна уһун сылларга, урукку сылларга өлелен аспыт бетереннер бит биһиги кескил хагыппытын тутаннар өөрөхтере дисыныбын. Оны теңе элбак оголаагылга, өөрөмүк осколабытыгар, оны ого челеригет эми сурдуу бетибит. Подписку нашим ветеранам, которые какие-либо года работали, творили журнал. Поэтому мы очень рады и надеемся, что наши ветераны потом вспомнят те времена. Биһиги көлүнө оос аспытыттан белем кайыта аагаммыт, бу кайыкка суруйтараммыт, келин улаатан киһе карада буолан бараммыт, бу манна туруллубут статьялары, арас тамнах көрсөйлері барытын өйбүтүгер тутасылжабы. Бастакы коонун эми манна таксыбыта белем болга, 13 бүттен суруйталабы кооннорум 6-9 ыллаакка бешеттеммиттире. Бу хахыкка бешеттеммит, бу хахытаак тутогола бары жон дерттери болбуттара. Биһиги оголоргу суруюлар быт, Kenega hendane belem bol atın üyetite silcerger bağırabın onunla üyetiye silcerger erenevin.